Maks, moraš doći. Znaš kakav je, neće ti oprostiti ako ga još jednom zajebeš. Evo moje uspavane ljepotice. Nije na siguran i nedvojben način utvrđeno da je gospodin Dinko Horvat napravio ono što mu se stavlja na teret. 2 nevina čovjeka si ubio. Šta pričaš ti, ej? Sakri me ovo negdje. U mom uredu više nije sigurno. Nešto Horvat? On bi ubio zato. Država ima pendrek, ja imam papagajke. Reći ti, brate moj, nema. Hoćete barem razgovarati s čovjekom koji je sve ovo napravio? Ne pada mi na pamet. I pozdravi Štefančićku. Manje ti nego što pamtim. Ona te je uvukla u sve ovo, jel da? Tuđman i cijela vlada su bili ovdje kad je tata otvorio klaonicu. A na sprovodnu nije došao nitko od njih. Je li vam teško pada razvod? Mislim, zato što vaša bivša žena kaže da još niste potpisali. To je stvarno dosta. Bog te ne sreće, patimo sve ove godine. Gospođo, vjerujte mi. Ne vjerujem više nikome. Osim HDZ-a. I svih ovih godina glasate za njih. Otrovane. Daj, nema ljubavi, pa bio je rat. Svatko je grabio ono što je stigao. Tvoj stari i ja i 100 drugih smo različitim Horvatima pomogli da budu to što jesu. Doći ću za to. Daj mi samo malo vremena. Nitko ne može ništa, to je čudovište. Kak ne kužiš? Iz ovog neba van. Evo ti cijela posrana pravna država!